Барыңыздарга кутман таң. Биз азыр таң эрте зоопаркка келип калган учурубуз. Бул жактагы жаныбарларга эрте менен кандай азыктарды берип, кантип кам көрүшөт болду экен. Алдыда биргеликте күбө болобуз. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңер. Кутман таңыңыздар менен. Рахмат, келиңер. Келдик. Бул жакта жаныбарларга эрте менен кантип кам көрөсүздөр, ошолорду чагылдырып, кичине болсо дагы көрчүлөр менен бөлүшкөнү келип калган учурубуз. Бул жерде азыр маймылдарга азык даярдаган окшойт. Энди баштадык, азыр азыктар даярладык. Эртең завтрактарды таркатыппыз мана. Мана завтраклар, апельсиндар, банандар, алмалар, яңгоклар, хамма нарса беребиз. Булар маймылдарга даярдаган. Только маймылдардын рецепти да бу. Универсальный кылып даярлайсыз. Бананларга коясыз буларга. Келadi, эркеленadi, mana ovqatlarda oladi. Konfet ketadimi? Konfet ketadimi? Yo'q, bunalarni so'rayapti. Mana yeysizlarmi? O'zim shiranim. Shirinlik ovqatlarda yaxshi ko'rishadi ular. Banan kerak, olma kerak, apelsin, mandarin, shunday narsalarni rosa yaxshi ko'radi. Bularning ati bormi? Mana bu Jasmina, mana Chipolina. Jasmina, Chipolina, salom. Ko'rishamizmi? Salom. Chipolina, ko'rishib qo'ying. O'zimda qo'rqib turaman, ko'rishim keladi. Oy, mayli. Qo'lida ovqat turibdi-da. Shashib ovqat yeyapti. Sizning so'zlaringizni tushunib olasiz. Hamma hayvon tushunadi gap. Bari tushunadi. Bardigi tushunadi. Bularni qarab yotganingizga qancha yil bo'ldi? 6 yil bo'lyapti. 6 yil. Demak 6 yildan beri Zanimatsiya qilganimga o'zi животный мирda 40 yil bo'ldi. 40 yil to'ldi, Ha, 40 yil bo'ldi. Qushlarda, mana shu животный olamida 40 yildan beri zanimatsiya qilaman. Men berib ko'rsam bo'ladimi? Meni jatirqishadi. Yo'q, beraverasiz, olib. Banan bersiz yeyveradi, yong'oq bersiz yeyveradi. Spokойно oladi. Birdan beraman qo'y. Ha, birdan bering. Mana bananni bering. Bu bananni sana. Mana. Odamning qo'liga tindaqlarini qarang, lak qo'ygandaqa. Qanday chiroyli. Bu sana servis. Ana. Ko'rasizmi? Ash bo'lsin. İşte kosmetik. Ko'rmi Jasmin? Oy, şaşmazsan yine, şaşılmaymiz. Bu jakta da maymun Bu var. jakta da maymun var. Maşinka. Ay, qursağı açqan o'xshaydi. Yo'q keling asalim. Yo'q keling, tezda keling. Ovqat keldi. Bular nati kim? Buna Hasanchik, buna Mashinka. Mashinka, Hasan, salom. Ketadimi? Bular boshqacha turi, jashiruvlar. Bular lapundralar, bular yavayskiy podliklar. Kelib bu yerdan olsangiz bo'laveradi, mana aka. Yaqinroq keling, mana o'tirib, shef, kelasiz bu yerga. Bayqashim boyuncha kebirki jonivorlar boshqa odamlardan jatirqaydi. Jatirqaydi, olmaydi. Nimaga deganda bir odam boqsa shunga o'rganib qoladi. Biz ularga mehr beramiz-da, ular bizga o'rganib qoladi. Hozir mana non olib chaqirsam, ona lamalar ham keladi. Kiyiklar ham keladi. Bizda qo'ldan olishni yaxshi ko'radi. Komandalarni biladi, atlarni rosa yaxshi biladi. Hozir chaqiraman, non. Demak, bu yerda barliq jonivorlarning ati bor. Hammasini ati bor. Barini at qo'yib chiqamiz. Hammasiga at qo'yganmiz, o'zi приятно. Atini aytdi, sразу qaraydi. Shef, Mish, kelinglar bu yoqqa, tezda kelinglar. Men chaqirganda tezda keladi. Tikka turamiz, tikka turamiz. O'g'il bola esa tikka turadi. Yaxshi turadi. Молодец. Mish, bu yoqqa keling asalim. Demek bular erkek emelari. Quloqni tushiring. Bu jak bug'u bayqashim bo'yicha. Bu rossiyskiy olень, buni lama. Smirna turamiz. Молодец, красавчик. Quloqni tushiring, quloqni. Shunday tursa chiroyli turadi. Молодец. Sizning barliq so'zingizni tinglab aytganingizni qilayotgan men ayoy tang qoldirdi. Qarab turing. Mish, bu yoqqa keling. Smirna turib qo'ying. Smirna turamiz dedi. Молодец. Bular non melli azıqdan o'xshaydi, boshqadan emas. Yo'q, salat berdik, bu yer bo'ldik. Nondan hech narsa отказ qila olmaydi, hammasi yaxshi ko'radi. Shef, siz ham qo'lingizda bersangiz bo'laveradi. Spokойно tishlamaydi, rosa erkatoy bular. Mana qarang, rosa добрый. Qarang, hammasi. Mendan уже uyrenib qoldim. Hamma yo'q. Boshida tishlamaydi, hamma yo'q ruchni. Tuyoqchilar ham keladi, hammasi aytadi, tishlab oladimi, tepadimi? Yo'q, qo'ldan chaqirib beraman. Chaqirsam shunda yugurib keladi. Petrusha deyman, sразу qaraydi, sразу keladi. Bu yoqqa keling asalim, bu yoqqa keling. Nima bo'ldi asalim? Meni chiroyli bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Mana qarang. Bu yoqqa keling. Tera. Voy, erkatoy. Большая kiska bo'lib qoldi, meni qizim bo'lib qoldi. Qayerga borsam, men yerda o'zim bilan billa yurardi bular. Keyin qamab qo'ydim.
Çoğayıp ketken odamlar korkup kalmasın. Hazır kimsesiz kucağılaydı. Billa antarılamız. Vesi ağır bulup ketdi. Oşun töble kirme yapan, setkeden yerkelet yapan. Doğru mu Tere? Adatta бүркүттөрдүн көзүн бекитип койду эле. Чокуп алат деп. Кармаганы булардын көзүнө причетке да ушеді. Неме дегенде мына өткір ийне дейді, тешіп қояды қолды. Біз тәрбиелаганбыз, барың отырышын аккуратта кармайды. Булар Жастап кармаганда мен айткен мына қол арыйды деп көтөргөнмүн. Туура ме эркектер? Булар анда туулгандан тартып эле колго үйрөнүптүр. Келгенде өзү кичинирөөк ыдса, бек айланып, бек айланып. Мында бул сыламый каламан экен. Бек айланып, бек айланып. Men toki ertabanda kelaman. Bularni obxod qilaman. Проверка qilaman. Kimi qanday настроенияsi bor, qanday настроение bilan turibdi животныйлар. Больной bormi, yo настроениялari yaxshimi? Shunga qarab, polni qarab obxod qilib chiqaman. Undan keyin bolalarga zadaniya beramiz. Bolalar bana kelishyapti, boqib, qarab, keyin bir problema bo'lsa menga aytishadi. Бул жерде мага жаккан эң эле сонун көрүнүш тобус болду. Азыр бизди көрүп бекинип алды. Бирок чында канаттарын жайганда аябай сонун көрүнүш болот экен. Азыр бул жакта мен оюмча тазалап жатасыздар, Ооба, тазалап жатабыз. Азыр эртеменки тамактарын берип бүткөндөн кийинки уже процесс тазалап бардыгын ичине карап тазалап чыгабыз. Ушундай жуа турганын жууп, тазалап, ала турганын калпка алып, мусоркага алып кирип. Күнүнө бир жолу эле тазалап Күнүнө жатасыз? 2-3 жолу тазаланат. 2-3 жолу, Күнүнө 2-3 жолу. Азыр эртеменде саат 10га чейин тазалап бүтүлсө, түштөн кийин дагы бир сыйра каралат. Азыр бул жерде байкашым боюнча эт жеген жаныбарлар азыраак, басымдуураак. Hazır bir yerde asomda yetiydigan şer var. Şer var, kaçkır var, çöğür var. Ayıkka azırak göç ketedi, asomda produkt ovuş ketedi bularga. Tayinlab beramiz, botka tayinlaymiz. Osh, shavla, sho'rva degandik, makaron nizzeyle ketedi. Asomda kombikorumlar ketedi, çöp ketedi, beda ketedi, somon ketedi. Makka, budek, kombikorum, kepek, shunga o'xshagan narsalar ketedi. Non yeydiganlar, konfet yeydigan, shirinlik mana. O kampirni qarang o'ynashini. Balonga o'tirib olib, mana o'ynayapti. Hozir kelaman, erkalatishni boshlayman, yugurib keladi. Alma. Sizni kutadi to'xtat. Meni kelib yoqqa. Konfet beraman. Bo'la qarang atan. Nima bo'ldi erkatam? Nima bo'ldi? Ha, kirem. Hozir kiraman, hozir kiraman. Ayı sizga aябай эркеледи окшойт. Ertaman kelaman, shular bilan polni zanimatsiya qilaman, qarayman. Ularni psixologiyasini o'qib chiqaman. Настроенияsi qanday unga qarayman. Shunday ish ekanda endi. Kunlaringizlar ийгиликтүү өтсүн. Жаныбарларга жакшы карай бериңиздер. Rahmat. Биз эми сапарыбызды карыталы. Mayli, tinch bo'linglar, salomat bo'linglar, bor bo'ling. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул жердеги жаныбарларга кандай кам көрүлүп жаткандыгына сиздер менен биргеликте күбө болдук. Эми болсо мен сиздер менен коштошом. Оштубуда калыңыздар.